Da li je ta brozomora kriva i za neretke napade koje u posljednje vreme mi u Srbiji možemo da čujemo i vidimo, a upućeni su na episkopa Raško-Prizrenskog i na igumana Dečanskog? A sigurno, ta brozomorna Crna Gora, odnosno Montenegro, ona je ta koja je prvi put u istoriji priznala nezavisno, takozvano nezavisno Kosovo. Ona je to priznala. Zamislite šta je tim uradila? Ona je time pljunula na kosti hiljada onih koji su poginuli 912. 13. godine, pa i poslije toga za oslobođenje Kosova i Metohije. Da. Pljujući na njih, na dijelo velikoga kralja Nikole I. Petrovića, kako oni mogu da, šta oni mogu da. I to je ono što sada koriste, nažalost, i to je ono što je nama najžalije, što namjesto da vlast u Srbiji pomogne i ovim našim, što kaže, montenegrinima, da se oni opamete. I ona ima utisak da nastavlja njihovu priču, naročito sa tom pričom o takozvanoj razgraničenju. Sa kim se razgraničavaš? Samo ljudi koji ne znaju šta je Pećka patrijaršija, koji se odriču ćivota svetih pećkih arhijepiskopa, koji zaboravljaju da je vječiti kralj Kosova i Metohije gospodar i vladar i predsjednik, to je sveti kralj Stefan Dečanski, koji se odriču moštiju svetog kralja Stefana Dečanskog u ime koga i čega i gdje prave to razgraničenje, kako razgraničenje oni prave. To nema veze s pameću, sa razumom svakog časnog i čestitog čovjeka i na Kosovu i Metohiju, centralnoj Srbiji, u Crnoj Gori, Njegoševskoj i tamo na zapadu, u ovim krajima gdje žive potomci svetoga kralja Stefana Dečanskog i gdje postoji crkva svetih arhijepiskopa pećkih. Nije razumno. Ja se nadam u Boga da će njima Bog da mi vrati razum. Da ne može se trgovati sa nečim što je duša, što je biće naroda. Bez obzira na nastojanja većih moćnih sila. Taj mentalitet sadašnjih ovih velikih sila, to je nastavak onoga što je uradio sultan Murat. To je muratovska filosofija o životu. Prihvatiti nju, što se tiče Kosova i Metohije, gdje se vodi borba već 600 i više godina na svjetskom planu. I ovo što se u najnovije događalo, to je nastavak te borbe iz vremena cara Lazara. To prihvatiti, to nije razum, to ne spada u pametne stvari. Ja se u Boga nadam da će Bog ipak pomoći. Izdržali smo i veća zla i nevolje, i Otomansku imperiju, i nacizam, i fašizam, i komunizam bezbožni. Valjda ćemo izdržati i ove otpatke svega toga što se događalo sa nama u prošlosti. A posebno na Kosovo i Metohiji. Bog da poživi našega vladiku Teodosija, naše sveštenike, monahi i monahinje i narod Božji koji je onaj najčistiji, najtvrđi